Zima 2013-14 bola i cepla i sucha, a taka chvíľa še predlžela i na počátku jari. Parasti muša merkovať na sušu, ta preto i šac na riče, a ku tomu važno i dobre na hnojic. U Bačínskim hotare naišli sme na buvšovo targovca Teras Parasta, ktorý rozrucoval hnoj pred šatvu kukurici. Vidim ovde sami utovarate đubrivo, šta ne možete daći pomoć? Pa neće niko da radi, čoveče Boži, treba im pisati molbu da ustanu, do 11 sati ova omladina spava. Razumeš, samo kompjuter onaj pimpi limpi igraju, blekaju onaj. Gledaju te Facebook i onaj, kako se zove. Dobro, nije bitno, kažite nam koliko zemlje obrađujete? Pa ne radim ja mnogo, ja imam tu moje 23 jutra i kupim 10-12 u arendu, u zakup i tako. 34 jutra. Pan Petrič še ljem žito, kukuricu, slunečnik i soju i nezadovoljný je so cenami tých poljoprivrednih produktov, ale keď njed inše mušiše robiť žem, hođi mali hasen zostal.